May ikaw yung Messianic, so sa meaning sa Messianic? Di ka mo pangutanon. Ha? Ginihugan? Ginihugan ni Yeshua. O ba? Messiah means ginihugan. Diba? Sa meaning sa Messiah? The anointed one. Dan karon kay nagsunod man ka sa anointed one. Kung sa gini pasabot na ng anointed one. Eh pasibot mo kabalo ha? Dala-dala mo galang Messianic, pero wag mo kabalo kung sa Messianic. Ha? Ang meaning sa Quran, from the word Messiah man, diba? Messiah means the anointed one. Okay. Kung saan mo pasabot ang anointed? Ha? Ha? Kung saan pasabot sa anointed or anointing? Pasabot gali aning anointing or ano, ang the anointed one, meaning aning anointed, meaning the spirit, meaning the spirit of Elohim dwells in you.